din is-sena milied b'differenza, mifni bbiża li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19. Iżda wara kollox tama għal sena aħjar minn snin oħra. Fil-fatt fuq fhom kulħadd tispikka id-determinazzjoni biex ħajjitna tmur lura għan-normal. Bil-milied se jkun għal ħafna ċelebrazzjoni mal-iktar eżiż. Bħud se jkunu qegħdin jibdew tradizzjonijiet ġodda fin-nuqqas ta' dawk li ma jistgħux isiru għal din is-sena. Wasal il-milied b'differenza u propju għalhekk ġejna l-belt biex naraw in-nies kif se jkunu qegħdin iqattaw dan il-jum. Kif se tkun qed taqatta' il-jum tal-milied se jkun hemm xi ħaġa differenti biex tpatti għan nuqqasijiet ta' tradizzjonijiet? Normali mal-familja d-dar nibqgħu mal-istess serba minn nies u xejn. Jien is-soltu marru niklu għand il-mami u ħaniklu d-dar. Sejran tit-tifla u aħna kull ma ħankunu erba ta'. We're gonna just watch Christmas movies and yeah, after dinner open some presents. Tomorrow, for the first time, there will be no gift exchange in the afternoon. Rigward ix-xiri tar-rigali tal-milied uħu xtraw kull ma kellhom bżonn, filwaqt li oħrajn lejliet il-milied kienu għadhom qed ifittxu dak ir-rigal partikolari. Lest ix-xiri tal-milied? Jiena ma tantx kelli xiri għax sajthom flus. A long time ago because now it's madness. So. Xi-xiri tal-milied għamiltu qabel jien. So we're still searching for the gifts right now. Lest, iva, kollox lest. U ma jistax jonqos li jekk kif wasal il-milied, wieħed jibda jaħseb għal ħelu sinonimu ma' dan iż-żmien. L-iktar ħelu favorit tagħkom għall-milied? Christmas log. Kollox inħobb jiena. Christmas log jogħġobni ħafna. Jien gingerbread man. Il-coconut balls. Il-qaq tal-għasel. Fil-mint spice u anke l-fruit cakes inħobbhom ukoll. Però ma tantx nikol biex noqgħod attenta. Panettone. La pastiera. Christmas log and pudina. But my mother is pudina. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.